Ćao ljudi, u ovom klipu ćemo da ubacimo SIM karticu u Samsung Galaxy S8 Plus model. Kao što možete vidjeti, u gornjem lijevom dijelu nam je ispisana obavijest da nemamo SIM kartice. SIM ležište se nalazi na gornjem lijevom dijelu uređaja. Korištenjem klasične SIM iglice izvadit ćemo utor i umetnuti nano SIM karticu, a pored ležišta za nano SIM nalazi se i ležište za micro SD koja služi da se proširi memorija. Nakon što smo postavili nano SIM ležište, vratimo u kućište uređaja i kao i na Galaxy S8 modelu, bez restartovanja uređaja, S8 Plus će da registruje mrežu i aktivira karticu. Evo, kao što vidite, kartica je registrovana i to bi bilo to što se tiče ubacivanja kartice.